Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipaayray aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manen nga oras yo amin papagayam. Ti istorya nga intay warwaren ita ket may papan iti mister a nakasursuro nga agbartek. Aday tatigapuna a nakarakrakan tiragsakda kini misis na. Ala papagayam, intay warwaren dagiti paspasamak iti pakasaritaan ni Sharon. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Anya, naragsak ka kadimat lang iti panagkalaysata. Naragsa ka. Gaputa ay ayatan ka, Norman. Ay ayatan ka matsaron. Kat ikarik, saan kanto apagladingitan? Sapay ko mga rod, Iti kasta, naragsak talat ta. Wen, Sharon, saan kanto apagkonsumisyonan? Saan ka apaglidayan? Ikarik dayta. Agyaman ang nga rod no kasta. Umay ka man nga rod. Oo, inarakop nakmatan. Wen, Ay ayatan ka, Norman. ay ayatan ka mat, Sharon. Uy, agreeing ka ditan. Nakaluto akon iti armosar. Norman, bumangon kan. Jakpay kaya ti bumangon. Aldawon. Adapay pa pananta ita. Inta ka na sumarong kar iji balay daan ti Glory. Umay ka pa dito'y. Ginuyod nakmatan. Dito'y tapay lang silet. Kaya't ka pa'y nga rakupan. Nakaluto akon. Agar mo sa takit din. Inton madamdaman. Arakupan ka pa'y. Ay, sus! Unay kan aya. Kumusta tirik nayo, Auntie Glory? Naimbag kayo ka din? Awan, kaanakan. Katagyaman ta sinarong karandak. Ay, sayang. Jak nakaatendar iti kalay sayo. Tanaira namat ngamin nagtrangkaso ak. Awan anyaman na ante. Tinapatag kat naimbagan kayon. Uwan, barok. Naimbag akon kat, kumusta ti kakalkalay sa? Naragsak ante. Ala, sapay ko mga rod daag na nayon ti ragsakyo. Sapay ko auntie. Ikarik ante. Saan kunto apagkonsumisyonan to'y asawak ang nakapimpintas? Sapay ko mga ruta saan. No ada pagkurangan kan pagbasulan nyo iti tunggal maysa. Nasken nga agpinakawan kayo. Liklikan nyo ti agapa. Tapno naragsak kayo lata. Wanante. Aganak kayo adagos. Tapno maadaan kamin iti apo kada kayo. Wanante. Matungpal adagos day taakit daw yo. Oh, friend, kumusta kayon iti asawam? Panagkunak kat naragsak ka? Siyempre, naragsakak friend. Sa bagay, nataor ti asawam. Agbagay kayo tanapintas kamot, girl. O ala, dalo samon dagiti kukok, Vina. Areglado.
Kayat ko akanayo nakanapintas iti imatang nilakay ko. Sus! Maadaan kayo adagos iti anak no kasta. Anya? O ala, agawaan nyo, tamay sa akto aninang. Ariglado. Amom, apalan ka, friend. Ngamin, nanakom nila kay mo. Nasingpet pa'y. Ay, kasken ko anak kumamot ti maasawa. Anya? Makasara ka kumamot iti kasken ko anak kataer. Oh, alakit din. Dalusamon dagiti kuko. Wen, kulutan tapay tabuok mo. Aginawa ko Norman. Napanak nagpa-check up. Masikuga kon. Ayos! Nagbayatan ngay bakit? Nagsayaten? Wen lakay. Makapangpanganak iti singkamas. Ah? Singkamas? Adda ka di singkamas ita? Adda nakita nga rod amang mangantay ka aruba iti singkamas. Isuksuka na. Aya. Ala. Tainak nga rod gumatang iti singkamas. Agawaam Wen. Anya pa'y dagiti kayat mo akanan. Ibagam, tagatangak amin. O sige. Igatangan nakpay nga rod iti mangga kon santol. Igatangan nakmaten iti aramang. Di mo liplipatan Wen bakit? Matungpal. Naimas ti mangga, Vina. Ramanam mo, isawsaw mo dito aramang. O sige, bukod amon. Ang mga numaalisan pa iti panaginaw mo. Ha? O sige friend, mga anak mo't di tamanggam. Ngamin, makapaawis ka. O atoy, isawsaw mo dito aramang. Alaman laangan. Aha. Nagimasan. Kunak ngamin kan ka naimas. Nagimas. Ang kunada. Ano makipangan ka iti aginaw, maalisan ka. Kaya't naasawan, marik na mo tirik na ti aginaw. Kasta? Sige lang, kayat ko. Timangga? Tirik na ti aginaw Iso sige, kanin taday tamanggam, ibusan ta. Awan, ado pa'y di taunag. Nagado ti ginatang nilakay ko. Kaya't kumit amarik na tirik na ti aginaw. Kuma, umaiso. O, di makiasawa ka. Ay, no aping amin ngaging gaita, kat awan pa'y agarom kanya. Kaano nga tangad da agarom kanya? Apay narabyan ka lakay. Sakot agat arak ka. Kung amin bakit? Nag-celebrate kami kini Pare Mando. Ngamin, oray ni bakit na? Masikog mo ta nakaskan ka. Anya? Amom ka diyan nabayag da nga inururay maadanda iti anak. Kat ita, masikugan ni bakit na? Kasta ka di. My man, bakit? Arakupon ka man. Di nakarakupon tagat arak ka. Nagbiay ti pa naglabas ti aldaw Norman. Umadan hindi pa nagpas ngay ti asawam. Nga ro, tatang. At danton anak mi. Naragsakak, tatang. Ang mapaya nakainom ka manay. Awan pa'y nakakita akin ka alimpiyaw. Awan lakit nakainom ka. Naimas ti arak, tatang. Sana kumpleto ti aldaw ko no awan arak. Nga oray adda kay di trabaho yaw. Uminumak, kalpasan ti opisina Hay, di mo lamay dyan ti arak. Makapadakas iti salon at dayta. Naimas ti arak, tatang. Parti ti biag kun ti arak.
Matayak no awan arak. Anay ko, nagsakitan ti tiyan ko. Norman! Uy, Norman! Aganak ako na. Agring ka ditan! Norman! Agring ka! Aganak ako! Hello? Tatang, aganak ako. Tulungan da ko nga. Kahit ni Norman ngay. Di mo't agring. Nabarbartag namin na si Mangpot. Ala, mabit laeng daw may kami adagaws. Ay, bakit? Bakit? Agring kan, ipanta ni Sharon i ospital. Lalaki, ti impas ngay mo, Sharon. Kita mo. Nakadurog ti anak mo. Uy, nanang. Lalaki ti anak ko. Ni tatang yaw. Nagawid pa'y laeng tamapanbiit mangala iti masapsapul mo. Nanang, imbaglaangan tada kayo. Ay, pasensya amon ti anak may. Tanagbalin mo tan ngay responsable. Nanang, jak amo no apay mo tan nagbalin abartak ni Norman. Sarong karak ti asawa ka naganak. Pastrakandak dito ospital. Hoy, agawid ka. Bawal tinabartak dito ospital. Nagpaskahirot ti asawa. Iso pastrakandak. Bawal nga ro tinabartak dito ospital. Ala, agawid kan. Danugan ka makitam. Manong anabartak. Agawid kan. Tano saan? Umawag ak iti pulis amang pick up kan ka ditoy. Naganak nga ro ti asawa. Kaya't ko sarong karan. Iso pastrakandak. Ne, bakit? Nakawid kayo gaya man manipod ospital. Nabartak ka manan? Naginumak lang iti basit. Manong nga aldaw mo iti ospital. Ngam di nakampay sinarongkaran. Santa Caruda pinastrak dagiti gwardiya iti ospital. Na barte ka no? Kastam kadilatan, Norman. Adan anak ta. Iso nga ijam ko man ti arak. Sana balya. Tawan madakis nga aramidak. Bakit? May kaman kitita. Ginarakop ta. Bakit? Ay, di nakarakupan. Agat arak ka. Ipayantay ti ading ni Bibi. Sumardeng ka man. Bakit? Naginarakop ta. Ibatanak, Norman. Sige, agawid ako on Sharon. Nakasagaan nanti ka ninyo ijilamisaan. Mangan kayo lata dito, nanang. Ay, awan kadwa ni tatak niyaw amangan. Dito'y kayo kumapailaang balay nga agnaad ka ni tatang, nanang. Ay, saan amabalin Tadamot tarakon mi nga si Kasun, May. Sige, nanang. Ay, sana balay. Tainal daw nga ubayak dito'y. Taas si Kasun ka. Agyaman nanang. Bakit? Adakon. Makauma ka. Nabartag ka manan. Tunggal sumangpot ka manipod trabaho. Nabartag ka latta. Nay, mas nga tiara. Unay matenday ta, Norman. Sharon. Di nakarakupan. Kahiliw kan, Sharon. Ipayanta ni Bibi ti ading na. Anya?
Kailiw ka, Sharon. Oh, Sharon. Di nakarakupan. Sana mabalinti kayat mo mapasamak. Kapaspas ngay ko pa'y lang. Manano? Oh, Sharon. Abangin turanak mata na. Di ta ka man langan. Talaga dinadaol ti arak ti panunot mo. Wala nang, tatang. Pinanawan mi pa'y laang ni Norman. Tsak maanusan ti aramid na nabartak. Kan anak ko pa'y laang? Ngam kayat nan amaadaan ka no iti ading ti anak mi? Anya, ay nagalasan. Ay, naglokaon. Agawid kami pa'y laang, iti ayan dagiti naganak ko. Iti kami pa'y laang, aging ga iti makapapigsaak. Ala, sikati makaamaw, Sharon. Hoy, Norman. 2 bulan nga awan ti pamilyam. Apay, saan mo ka di da kailew? Kailew ko da, tatang. Saan ako nakayat ti asawak? Iswapi manaw. Basul mo matlaing No kayat mo nga agsublikan ka ti aginam, agbalbaliw kan. Ijamon ti arak. No apay nga mina nagbalin ka, mamartek. Naimasmat ngamin ti arak, tatang. Saan akayat ti asawam ti aramid mau? Tunggal sumangpot ka manipod iti trabahom na bartag ka. Uray, taon mo't dakis nga aramidak. Uray pay, di na kayat akanayon ka nga uminom iti arak. Ta makadadahil dahil ti salunat mau. Ita, no napatagkan ka ti aginam, likli ka maun ti arak. Sharon, agsubli kayo ni Jebalay. Kailiw kayo ni ti anak ta. Jak kayatan ti makaangangot iti arak, Norman. Iso aditi kamin balay dananang kong agnaed. Saan ka kadiya mailiw kanyak? Saan? Ngamin, naikatan ti panagayat ko kan ka. Anya? Napatagkan ka ti arak, saan ka di? Iso sige. Nawaya ka latang nga uminom, aging ga iti kayat mo. Aglumas ka iti arak no kasta ti kayat mo. Ngam iti ka nito nga agsakit ka, gapo iti arak. Di mo namnamaan nga si kaswan ka. Gapo ta makisina akon kan ka ita. Ha? Kasi tinakunak. Nauma akon ang makaangangot iti agat arak asang amo. Kanad ng trabaho. Iso nga ada igatang ko iti kasapulan ni baby. Katsi ka, sige, ipan mo amin iti arak ti matmat gadam. Sharon. Naikatan ti panagayat ko kan ka. Saan ka napagan ano? Awan mabalin may no kastati ko na ti asawam. Naumamit siguron aamang ang angot iti agat arak nga angis mau. Tatang, tulugan da ko ma. Diyak kaya't ngagsina kami kini Sharon. No kasta nga rod, ijamon ti arak. Ket agtrabaho ka na imbag. Tatang, Aramidam dayta, no kayat mo nga agsublay ti aginamkan ka. at dapay parikot ko amay sa tatang. Ngamin, naikatak iti trabaho. Gaputa ka na yun na kano anak kayo masumrak. Ay kat basol mo na. Dayta ti mahal alam. Napiktaran ti trabahom gapoy ti arak. Kasano pa'y itan ngay? Tatang, Adamat lakan kamang sulbar iti parikot mo. Mala, makamukan ngagpanunot para iti pagsaya atam. Ita, no ituloy mo latta ti umin-inom iti arak, ay katandakan ka na ita. Ngam no daka, esti mapasamak kan kagapo iti arak. Awanin bibiyang mikan ka, tangay di kamot mabagbagan. pakawanan na
anak Sharon, agbalbaliw akon. Dito yak matan balay dananang mo ngagnaid. Tangay dito'y kayon ngagnanaid iti anak ta. Jak kaya ti kabalay nga agat arak akanayon. Dua alawasan ngay ni Jack ti arak, bakit? Kat itultuloy kon ti agbalbaliw. Anya? Dito yak matan ngagnaid. Agsapulak iti sabali apang gadak. Tanay katak iti sigod at trabaho. Ay, Agbalbaliw akon bakit? Ikarik, mangsapulak iti sabali apang gadak. Nay, aggargar din kamit gayam, Norman. Da kayo gayam tatang. Si marungkar kayo mat. Tapno kumustahin kayo Tadi kayo mo nagawaawid di balayaw. Nasao ni abalayan nga da kano ditaw nga gabgabiyawn. Uwan tatang. Agmulak itinatang. Ano kasta? Aggargar din ka na talaga. Uwan tatang. Saan ako na nagsapul iti panggadak? Ta naggardina kaon. Nagsubli ti sigo da pamagim Mayat itan ti pamagim manakaw. Saan ako nga umininom iti arak tatang? Uminumak man, ngam timtimak laeng. O di na saya ta nagbalbaliw kan. Ala, maturog tan lakay. Nabannog ka ang nagtrabaho iji garden. Uwan bakit? Angam masahin na kumapay, tanabambanugak. Ala masahiyan ka lakay. Ala nga ron. Agplastar ka ta masahiyan ka. Sige man nga rod. Ay na, nagmayatan. Angam umay ka man kit, di bakit? Ni. Sus. Apay nga ginuyot nakmatan. Kaya't ka nga rod nga rakopan. Sige. Arako panaklataging gat kay kayat mo. Bakit? Nagyaman na ka. Tainik ka nakitigundaway anang ipakita iti panagbalbaliw ko. Agyaman akmat. Tanapatag kami kan ka iti anak mo. Dahil tati rason na nagbalbaliwak. Napanagnagak day talakay. Kaputa saan ka na nagbarbartag. Agyaman ako, nay. Isublita ti sigod a kinaragsakta iti kakalkalay sata. Agyaman ak iti dayta nga imbagan. Gapoy iti dayta. Ay ayaten kalatta, lakay. Agkanak man nga rod, no talagang ay ayatan nak, bakit? Pilyo ka. Alan na, agkanakon. O sige man laangan. I love you, lakay. Ay ayatan kamot, bakit? I love you, lakay. I love you, bakit? Ti panagbalbaliw, ipaay na tinaragsak a panaglinangan ti agasawa. Ala, pagispikuan daytoy kada tayo. Ano agbalbaliw tayo iti madinga aramid tayo, datayo matlaeng ti agsayaat. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panang tarabay, padaanan dagiti sumarunupay aparang.